Anya laki din! Kasla na unag ti pampanunuta mga pare. Ha? Itay pa'y aday ta cellphone mo tikit kitang. Kitag man da ito chicks iti Facebook, pare. Ano? Chicks manon nga. Nagpintas ka. Ay na, awan la asawak. Armag ka talaga da ito eh. Ay sus, si kakit di mat pare. Inton kwan, maamuan ni bakat mo. Awan mo lang arod. Awan bibiyang na da pare. Awan maaramidan na. Saan nabalit na saan kumot nga isukat? Na yun naklaan. Ay sus, si ka talaga pare. Day talaki na babairong manin ti pampanunutam. Anya? Apay, awan ka diti panggap mo amapan mangan, itay kapay anak uldag dita. Day tala cellphone mo tikit kitam. Mga anak tulat ta ka di, na mabisinak ba kahit? Anya laki din na ya. Nan, kitak man day ta cellphone mo? Ha? Anyaga po kita am ti cellphone ko. Kajak mo, bibiyangan ti cellphone mo. Na, siguro adda ilimlimad mo niya. Anya nga ilimlimad man nga ibagbagam. Ti cellphone, private agamit da ito eh. Sana mabalin na kitkitaam no niya tilinaon na. Nga uray asawa ka pa eh. Anya? Mawatam ti kahit ko asawain. Privacy bakit? Privacy. Anya? Dinak man privacy an si Kakardo. Maamwak laang nga da sa baling aramida ma. Ha? Makitam ti saan mo pa'y anak kita. Kamot gamit di masabat ko, Gina. Ay, long time no see ah. Kumusta ka mo tingay? Ayos ka tamat. Kaasi ti apo, agang angasakpay aging gaita. Ha? Sika talaga. Nay, kasla si Mixi ka. Ha? Ay na, agyaman manong kardo. Siguro, adamot din boyfriend mo niya. Wino awan pay. Kwa? Awan pa'y boyfriend ko, si Kakit Dimot. Kasta ka day. Anyang aminan tinagan mo iti Facebook? Kwa? Gina Ganda. Dahita tinagan ko iti Facebook, manong. Agyaman na ka. I-add ka man. Kahit pangasim i-accept mo ti friend request ka. Sure, manong. I-accept ka. Paray, at day bagaking ka. Amom ngay, nasabat ko ni Gina idikalman. Ay no, pimintas ka. Oh? Kung saan lang nga pimintas? At dapay asim mix eh. Ay no, uray la agtid-tid iti katay ko iti nakita. Ay si lingit ka kunak ko ma. Ay, una yun pare. Kung kunak lang pare, ang mga no ibagam toki di ka ni bakit ko. Narigatan. Kahit nagsarita kayo kini Gina idinasabat mo. Ay muna. Hapay, kapaw. Tinamag ko pa ya. Tinagan ti Facebook na. In-add ko. Isa friends kami. Nagpartakan. Anya lakit din pare. Ketwen Hapay, kapaw. Ikaw nakmanahin. Nagsiksya talaga ni Gina pare. Makapakatay. Anya? Amamom ka din ni Gina, mare. Ha? Asino a Gina ti bagbagam? Asino pa'y kuma? No sana ni Gina nga apo ko ni bakit ising. Awan! Amok day jay. Apay ka din? Ay na, saan may kidya pa nang ipapan? Ngam nakita nga minag iti comment nila kay mo iti Facebook na. Ha? Win mare, abay saan mo nakita? Ay, jakmet ngamin nag-open iti Facebook iti manungal daw. Busy ak ngamin iti anak ko. Kita ngamin na. Ay na, di asawa. Kas labaro no kas di nga ag-comment iti post dagiti babae dito lugar tayo. Ay, mabit lang O adtoy, kita Kita day tani. Wan nga agpaiso. Apaw! Oh, mas daaw ka?
Isa ti numero 1 mangyahahard iti post na day a Gina. Kansan lang ani Gina. Ano ti babalasa nga ihahard na ti photos da. Nya, Sapay tunggal makita ti commit na kat wow sexy. No saan wow ganda. How to be with you kung kunan na. ti awanan ba in alalaki? Ha? Ay. Payman? Kastagaya ma? Jak ngamin nasangsango kat tinagop open. Bayam tapaliiwak daytang friend. Nasaya at tadakan, sika, wow, sexy. Ha? Anya ka din dahil ibagbagam mo bakit? Na, ang pamarang kapay lang awan amom, ha? Awanan ka itibain, salbag ka, babaero ka. Ay, anya ka din dahil ibagbagam maya. Nakitak dagiti comment mo, kan heart reaction mo iti post dahil babae dito lugar tayo. No babae ka kuma, kat sayat, garang ganjang, garang pingat. Anya? Awanan ka itibain. Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Awan lang arudan trabaho, maaramid mo pa iti kasta. Anya lang ng ti ibaga dagiti tattao ang makakikita iti i-comment mo, ha? Di ka agsan na ay, mga no ikugtar ka iti rurod ko. Hello, Stone bakit? Saan na maulit pa eh? Apay, naan ano day tarupam si Kakardaw. Ha? Siguro, tinungpa na ka ni bakit mo aniya. Ay, huwag nga rod na. Kastao na panagtungpa na kanya kidirabe. Kat, ada siguro basol mo ah. Awan mo na. Simro lang ti kwatit na. Ahaw, Bumagtake. imposible atong paan na ka ni bakit mo, nga awan gapaw. Amangan mo't nga men no ada babae. Ninana mo. Ada na damag ko kat. At tila kan mo ikum-comment mo itipos ni Gina nga apo ko ni bakit iseng. Ha? Wow, siksi ka now, ti ikum-comment mo. Sakot, ada pa'y karo ti emoji na nga agdildil pat. Ay, tiawanan ba'y na bakitay? Amo na pa'y nagiti-imo jay. Ngagdildil pat. Kaslada ibagbagam. Ha? Ay, kwa, awan na. Awan ibagbaga. Apay-pay lang nga mas daw ka, no naamuan ni bakit mo. Ang mga no nalipata mo at ti social media, kat awan ti may limlimad, pare. Uwan nga rod pare. No asino nga ti chismosa nang idanon keng kwa na. Sarda nga mga minan, pare. Itikas na, awanan ti parikot. Ay, sana mabalin pare. Magusto ka talaga ti kinasiksi na dadya Gina. Ano? Sarda nga, ti panagkom-comment ko itipos na. Ngam kachachat ko may. Aram magmanggi di pare. Kanya mo, no bumigay. Ay sus, pare, sika talaga. No maamuan manin ni bakit mo dayta. Diyak lakit yan mo. Ay na, nasaya at na nagsabat ta, sister. Oh, Gina. Kumusta? Talaga pumimpintas ka Pumimpintas ka talaga. Ay na, pagyamanak unay. Adaman sa ludsudak kan ka? Ha? Anya dayta? Pudno ka di? Anagsina da manong kardo kan ti asawa na? Ha? Nagsina? Wan, kanayon nga min agchat ni manong kardo kanyak. Kinapudno na, agdat-daton nga rod kanyak. Anya? Kanayon na nga ibaga, anagsinadan ka nung agasawa. Kunti pa kaalakak, among ti kunana, adda ka no kanser na ni bakit na. Iso nga umadani ka nung mutlaang ti ipapatay na. Iso nga iad-advance nan ti agaram iti kasukat na. Anya? Ti awanan ba ina lalaki? Pudno ti ibagbagak. Ang mga no ibaga mo aglaslas tugak ah. O, aday o. Kitaam. Dagito iti messages na.
Nan kita man? Ha? Wan nga agbayso. Ay na, siya ti mabisit kinkwana. Alaman, screenshot man amin day chat na king ka. Isin mo kanya kiti messenger. Tapno day pakita kini bakit na. O sige, ibagam tuman kini bakit na tabagbagaan na. Tapno saan akas jay. Kaasimot ni bakit na. Adi na amu ti aramidan jay awanan bain nga asawa na. Nagsapakamutin nga imay dito'y balay, mare. Itaman tay. Siguro, awan ka pim iji balay mo. Isoan na sapa ka manin nga imay dito'y. Ay na, nakunamon mare. Awan na talaga ti kapig iti balay. Iso nga imaya. Unay kan? Alam, mangipaburag ka man iti kapita. Tagkapita, mare. Tadaman tinapatag nga ipakamuking ka. Ha? Anya day ta? Alam, mangipaburag ka na. Tagkapita. Tapno ganasin tati agungit adwa. Mapan na i-chat kin ni Gina? Win mare, screenshot dayta. Iso nga imposible adi ka pa'y lamamati. Tiawanan bain, puskulro pa lalaki. Ay no, agasam man, taimbaga na pa'y nga dasakit ko, kat umadanin ti ipapatay ko. Kat, anyangay nga rod, napagklan mo't ababaero ti asawa. Ay, makapa-stress. No, idi kat wow siksi lang ti kumkumit na kadagiti siksi ababalasang. Saan itan? Ibaga na pa yun nga umadanin ti ibabalon na. Payman day di alalaki, sumubsobramatan. Ikamangamin ti pagnakman na mare. Di nala panunutin ng ti anak yo. Ay na, apo day di akardo. Napagkla na babaero. Naimbag ko na tananakam ni Gina. Tadi na tinutupan. Ay no sa bali lang nga babae mare. Ang mga nuawanin ti asawam. Matanagan ak paray. Nag-chat nga min ni Gina. Ha? Naku nana, nga amo ka nun ni bakit ko dagiti chat ko kingkuha na. Ay. Ha? Kasano ano pasamak dito? Imbaga na kanu kin ni bakla. It amumutin na dya bakla. Napagkla na chismosa. Amin amamon na idanon na kin ni bakit ka. Amumutin ti chismis pare. Nagbiit nga gwaras. Kat, agawid ka na. Tapno maamam no anya ti reaksyon ni bakit mo. Ay, mabuti nga rod pare. Mabuti nga ka talaga. Sabi, mabisina kon baray. Ay na, agawid ka kitin. Alangan adito'y kalatan ngagmalmalam. Agpatpat na. Awan na ito. Kasano da ito yung ay paray. Ay, dayjay ito mga min na Gina. No apay mo amasapol amapan na ibaga. Anyamot tayo. Kasano nga ito yun? Nasaya at na panunot mo pa'y tinagawid, Cardo. Ha? Ay, wan bakit? Ay, wan gayam. Nagluto ka kaday. Mabisina nga minang kahit. Mabisin ka? Oh, adto'y ti kaldero nga awan kargana. Anay ko, nagsakit mo tin bakit? Ha? Awan bibiyang ko! No mabisin ka, inka mangan ijay ayan dagiti babae a puspuswam ti picture da. Awan mat atalaga ti babayin mo niya. Nagturod ka matan anang ibaga kin ni Gina nga umadanin ti ipapatay ko. Ay na, gapula ang iti kinababaerom na ibagam ti kasta. Dinak man bakit-bakatan, Cardo? Awan lang arudan maitultulong mo dito balay. Nagsakitan da ito ulo ka pinakulam iti kaldero. Ay awan bibiyang ko, no kayat mo, jay pay dakdakil a kaldero ti ipak
ulko kan kataag nakam ka. Ha? Bakit, may? Numabisin ka! Inka sa pulon dagijay chicks mo akom komentam iti wow sexy. Wano saan? Isudakit din ti mapan mo kanan. Anya? Ay, kasla ka ano lang, idinasabat ka alim mabagal ay tarupam. Sa ita, aduman na nga intap-tapal mo di ta ulom. Uwin na. Siguro, adda manen basol mo anya. Adda itang ngamen. Adda lang arudan asawam. Di ka pa'y lamapnak. Agasam, imbagam ka na. Nga adda sakit ni bakit mo. Kan, umadani ka na, ti ipapatay na. Nana. Agasam, si bibiyag pa'y lang ni bakit mo. Ngam kastakit din ti ibagbagam. Ay nalabas, kardaw. Nalabas. Ay, ni Nana, may. Kat, pudno mo ti ibagbagak saan aya. Isung agbalbaliw ka kuman. Laklakayan kan tabno kasta ti aramidam. Inton kwan, si kakit din ti umuna amatay ngam ni bakit mo. Ha? Ay, san, anana. Kaya't ko pa'y tiagbiag. Kayat mo pa iti agbyag. Tapnaw, makababae ka pa iti adaw. Kasta ka de. Ay, sana kasta, Nana. Kaya't ko pa'y tiagbiag. Gaputa kaya't ko pa'y amakadwa ni bakit ko. Ay, adula amin. Awan lat pamatik iti kasta pa nagrup-rupam. Nyamit tanda kita intap-tapal mo iti ulong paray. Ay, nagsakit nga ron, pare. Iso kasto iti na mayak. Basol mo matlang paray. Nonya nga minter aramido ma. Amum lang arudon nga istrikto ti asawam. Yung kastapay lang ter aramido. Diyak mo nga minamnamay na mamuan na, pare. Ti ko nakakit san nga idanon ni Gina. Mindanon na may samo da jay. Kahit, anya nga itimpak ul ni bakit mo ka. Pinakulan na ka iti binalsid. Ay, sana binalsag. Jay ki din nakangis-ngisi ta kaldero miya. Isaw timpang or na dito ulok. Agasam, inyakob na latan dito ulok. Magkumamon no slow motion. Saan mo ita inyakob na latan? Ay, nagsakit yo. Maganap mo noan niya lang amin ter aramidang. Tilang amin i-comment mo iti Facebook. Ngam ti post ni bakit mo. Di mo pa'y mapuswan mo. Di mo pa'y makomentan iti wow sexy. Oh, anya ita. Ha? Napadasam lang arod tinaakuban iti kaldero ti ulo na. Ha? Nagam ka nga minon pare. Sardo nga mo day taki na babayrom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.